Bamiri ya uria wari abitha wa githomo Maragwa ni iraririra kihoto kia George Murege uria muthi wa keri uragirwo na njira ya kurengwo mutu mwena wa Igikiro githingatwo amunginyagia umuthi mbica cia uria mwarimu uyu uragirwo no iragithia meciria mao thayo. Kuringana na mutumia wa mutigaire niwe Judy wa Boy ni ati Murege uragirwo kumana na ngucanio cia mugunda agurite na hakiuga mutumia umwe na ciana ciake makoretwo kwa ihinda makirumana kwihita kuraga Murege makiririria kwigwatira mugunda wa Murege. Ciana icio ona twacemania kwire mwe manyonagia na kiaro ngingo ati ni mari ng'ea macemania na muthee wakwa maramwika ũũ no muthee athie riu kurima mugunda wake akoraga ni maingirite mugunda wake ni menyiteire kia hinya ni mahandire ni marimire. Joseph Murongo uria ni muruti wira mucini uyu wa mwarimu niwe mari na Murege mbere ya uragitwo na hani aratariria uria gwathire. Vile tulikuwa tunaendelea na kazi, kijana mmoja akatokelezea kwa hii poma akienda hivi, alikuwa na baisikeli na akaambia mwalimu, we ni mwizi, we ni dogi, unatuibia shamba. Na mwalimu hakujibu, hakusema kitu yoyote. Mwalimu akanyamaza. Mwalimu akaniambia achana na hawa, tumezoeana na hawa na ukomvi. Vile alifika kwa boma na akachukua panga. Vile alichukua panga akakuja hii site, bradaka akatokelezea kwa hii site nyingine, mamake naye akatokelezea kwa boma yake. Walifika, mama naye akakonga mwalimu rungu ya hapa na akamwambia leo ni siku yako. Gukinyaniria riu anake eri aria ni ekuwirwo ni marikitie guikio ngono na nyina wao ni arethano nake ni maofitha a borithi guku Bamiri ya Murege kihoya maofitha a borithi matabanio thuthuria na kinyi. Mutumia ucio atwirugite ni ekuraga Murege mena mutumia wake aho handu mathi macemania nake aruga ni ekumoraga riu ni aroragire muthuri riu atigitie mutumia ucio umuthi araire pressure eigana ria kindu tutinde tukimutwara utuko atingiririo thibitari ni tukwenda kwira thigari tukuiganira manyita mutumia ucio. Ona kuri uguo maofitha a borithi ni moritio mambike mihango ya kuhurana na uhuthiri wa dawa cia kurevya uria urathi na mbere wongererekete na njira nene matura-ini maya na mangi maria marigiceirie. Ona bangi ici anake marenyuithia Mathare ici ya Ndefu na Ndungu maranyuire nigetha moke kuraga na haha thigari matuninire bangi icio na matunyitire mutumia ucio tondu ithe ta family haria tukuiganira hindi iria tukuona andu acio ni manyitwo na kwahotekana maitwo kana matuike condemned na igoti ria Kenya. Handu-ini ya Kameme TV ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.